Sronipa TV ena neguso a ohweni na ese ensuo eta aponchireni a oje wo se nempinefo nso ka omasem yese abrohuru ye de esum empa ne tirimu da na ensem bi ekokoso social media ne so bebre na ede eyeye na opim so de mutumi ye fom akwala kwa de ni maye fom na me bo odi onana na mama me muso ya onana na ene ye enye wa yintimi nkofo obi wo ba bia mfa memmeye na biom na enchaye ena atemdidie koso e social media efaye opim so ani sikadwa kofi ho ema yetutu ana mo bebre ene konfo na die nkomo se abosom no mo nim se sikadwa bedum bi se ema atemdidie atumi akanana na se fie tumi akanana because obi ama na no so a na odi atem ema abosom ni bi ye ne amiam papa sisiriku eka sese omoye so mu tu ho na ma na eye opim so yewura odaroma mbodin a mama muso na odinse gufom no asere o muso ompe basabaso yo biem no pese opeden enkabom sisi e de sinsu ta kwanjene oje wo je na opim so na o se tutu na mekese bodin a mama muso nana afede nani abre galamsa yesi otufo obi senso yesi otufo enche no babo nti be ka se wo yo hinna se obi ye galamse o asase so no ammo na mane oni de woni mo disa wo yo hinna se ye galamse o asase so na nka ye ma osika ni bia nka ye de yanka betu ho na mo aba be ka kire no opem so ente because of so onya bi dinti e na wo mbo na mane e ma odi ne na ye de esi form se no obe ma galamse tu betwa ni ade ampa odi ose ayoyo nanso ye ne ye jimi nti no yese be ye galamse ni dia sese yesu ahemfuni mu bi sikadie basa ntino yesu nyina sei ama honhum ni nyina buofu na opim so aka sembi ame pese be yese me na mekanti yentie audio no embra Rebecca obo se yiwa no bi na ka sembi ani am amfata obi atire ko sa ko fata ni so sai Eji ayeta wa ye wa de. Since the bro your work was something to say tell me what you want there. Asa to mine no and say Ye huhu ni e ka ye hu aya tiri mi ra ye wa. Na azu ma re free da ba biamte. Yo se ke bi o he. Wa wo sire kire mi a. Wo tiri mo so nya na aka me ho asem bia. yo Fama ebenya. Me dem bia kuma fita mesre me yo. Aya makuma mnam de. Sampa ye ka na ha. Sisampa ya ka ya. Mini mu nyina na ka ye. So na no bi yo ndara ane ka ye. Ye rep se me kwa na me nkoko. O se se he sa na ni so no kwa na sa ko. Sampa ye ka na. Sisampa ya. Asem bia ye ka na ha. O sa so bia o do ba ni o fa se de ka. Ofesu ye ka na ha. So first ya ka ha. Sem ni nyina ye ka na mu nyina mo ka. O se na ka ha. Wo na mo nyina sa to man ene no ya ka ha. Edru se ho asem na wo de ado bi atwero. O se ho so bere na mo dia. Ye hu bia no bia to. Ebi kra fa che ko kika nsem che ni fa no. O se bi ko fa che na do fu ye fa ya za ma no. Ta ko ka so se so o mo sa. Ekoko so ba ekoko ba so a. Yo. I like it like TikTok. na chese ayefo esi so ta kwanchani a oje wo ye nya papa na e wo fie ha no misi ya ene ba petwetwe nkomo e de afa ho kame ho e na ye ma no akwaba na oji ya wuti ye ni nkomo enfa ho papa na na eti sen nyeboko aden esi bebi odu agina na ba gina wo na papa bo ofu e be ka so ho ye na se yesi yesu pra ye jahem debe hin we de hin pra ma aden na ma unye wana ko interview sesiriku e mo ka say regime by regime obede obekwa hemfo no edi mu ye so obeku omo 30 edi boni no modi e wa santime mo so obeku omo me fa sesiriku de ni si wo boso ba ko so sa ba bontin e ye di ewu tama opemso ekosie no ko ye na so kosie e o tachi maside ho am kototo bobo ko ye enkranza mai hne yi no de ne kosie o ma kototo bobo e di ewu ba asembe no kan o so opemso ntwadwan keke ntwadwan ma wo mo utim sa ho no buofo e ready say dey o mbeko ko ne ma ekoso asantema mu ane nye ne me de pa ya de ba ya me de sa fe de opemso na mu obodua
Area. Ai! Ye kwa toto fefe na ye ya na focus ya antonku wanku onu we professional duabo. E o se ko bi esua. We nye duabo. O do wa ha. Papa na we nye duabo. Nde so do wa ha. Se duabo a. Aye te se memeti hoyi. Yo. Na tumi di mechi anase tumi ware me a. De metimi aka ne se e bia eja no ma mo ware me. Say na ekoso ntimidija doesn't mean say mabodua. Obi ka se bibi ni wuni a se chese. Inso papa na eni wuni. Se chese. Ende me wadwa atoa. Yo, nti e wadwa atoa. Eti dwatoa no asebe na kokache sa bosom na wose like wose onu wuni. Asebe na akoka nti onu be. Oso wajama wo mo. Aha, eti ye bufo no de kan yo. So memeti hoyi. Na se bia bibi koso ma brabo na samenti ase na me honhom ne ma. Me ka chense mi jama no. Nti honhom na akokon ko. Onko ma me. Nti honhom ne ba asebe na obeka kire. Obeba bo busa sa de no mama ko obuofu. Wanya no ye papa bia ma na obi onu bedi. Enti no nya duabo. Duabo pa we professor duabo mu duabo mo ti ase sei. Ye na nkwa me asase me ka wanta na. Ye ya fo ikosua, ni afa nso da bi o open so no onye nipa wo. Spiritual for 2x4 mo tete media no so mo ye dede kuro no mo ne we no. Beble na say wo fe nipa ti bi mu. Etimi de sake. Open so onye King Solomon bi akui. No ye den. Onye King Solomon bi a wo ye Ghana God. Wo ye nyame. Wo unka King Solomon kwa wale mete no. Wo ye nyame. Upo umpo so ye nyame. Eti nyame ani nipa ebodua say difference be mu. Wo ba focus ya da bo ho kwa like insuo bia na unze bibi kura no. Ye ha de. Se be ye adwuma na. Wo de mesi na we kwa ye adwuma wo. Before so babo no ni de besi asa na wodi ka be ka wo. Aye adwuma wie. Do wa bo ho ahemfo be ko. Na de me ja eyi odwira no. Ade nti na odwira. Ah ya no fo ye nya ye. Sesen. Na wo ti wonte sebi kwa sesema ama 40 million so mo keka e na asante na ekosua firi ha e na de na asante ntwadwira da e na de omtum be ye bibia se de be ye odwanti ma so omu ye de be ba so Na ye ka odwira na papa na oti ase. omu ti ase nti ye be kire wo mu de nti a odwira ne te na me ho ye fi na me kodwira me ho a we ya asem ye obi dia E na o man mu tribe no kwa de dwale obi atimi dwale uni sapo wo fie mu obi timi yenso a me timi dwale die ka se dwala ne de se odwale ohun fi. Enti se ye to man mu na se efia bem na opem so e ba betwa wo de efie bia be papa e de edwira kuro na efie ye se e ba bi fo dia eno na ya medwen ho. Odwa we die kopem so ne be ya adwen a se ketwa no wan yi a efie adokro asanteman no nye fi ketwa wo efie ne se wa wonim wa papa sese ku be kan wo se ahemfo bebre ti akonya so anyo dia omuni wo amamle to wote so so ohene fe galamse na ohene pa wuti nsu ho pa nsu de bo ho ban na akwa koton se obi fa kwa galamse na waje ska de egu butom we ohene efini bi ani o efini bi ani me ya so oluma ya dwa Olumai opim so pa dwese pa sa de nsembesi sa so do da wada nsem sa de ba ko ba de janum na bo me ho ba nsem sa de ba ko ba Obeda sa wo nipa na ku niam e koso na dwopa ka bu sa santeman amafo delete asanteman o me ndwi obi ho bone e na sante aye ya mamle ne se efe ese kura no na se kura so te se Germany president se so amemazi ye bebu nyina e be gen factory kese ye we se no moti ala ye mu ya no o moti a na ye mu ya pineapple juice factory ni no dan enda nchen juice factory de no dan ni juice nye me mai me de ye de mu odin no alcoholic na no na ye me like no factory na ke ba dia ka fine ke mi die na me juice factory de me de sabi e be bu obi de ba me de mo ami ndomo ya e be so so mo nya alcoholic so de ye timenya ne de dia so hu e de ata santimeter no de ne no wo ne ugu ye so be ne ko na ye na me refi so hu nti ade papa e ba bia na e ba santimem buzo se di ntia ese no amafo bi ko hu di tem ka so pumso enye King Solomon bia na oyo nyame no ha no beti ase ade na bibi e ba asante so ajo ko se bi asante ahimie me to so miensa enya ahimie na to so Queen Elizabeth na e ha ye
the whole world Queen Elizabeth and an high mammy no call is a 180 why Olumani David Yim anytime o cost roba from any ye na me de the pass say this my I didn't interest in Kube. na so pem so kwa ma kwa kura he 30 na say wa kosu ma kwa fi o e ko oh say or a free so can so be kun obesha say 30 because opim so nya obeya she opim so no anche ni hu say info no to titem ene me ko suman kwa fie pa ko hwe list e bo ho awo ntumi kwa kan o enye list ketwa na say 30 ma hemfo e betwem na 30 kwa na no kan keke o de kan keke se na bia wo yo hina no wada wo so nti na bia o de kan asa na bia wo timi atwo ho afu na even crampo no wo ya santimemu ha no se ahwe ahemfo awu akese ye ni de yentimi kasa ye bosom ne na ye ana se ye omobre na bia ye de na wo ma me kwakra me ye o ma me kwakra me ye na say the finally it's about to go down sa nyum no te ye o ateda ndo mi so dwan do mu ye di betwa ye hwa de na emebe me na bosom ne bidi nkomo na mo se opem so ma omo ho kwan nti omo ntimi nya bi omo pe oluma ya akase yi ombe sha se so mu ya na nse wo obi ti sesiriku a o ma no kwan yu o de ono akasa nu masem o ma no kwan yu wa ma no kwaso be kuma hye se do betima ku u be busansa wa o da bi we de anya me a eso da ye ono a o be ndai ti am ye so sa honhun ni bebiri ono bi o ne bufu ya na o ma de se ka so akwa adwuma na ba wo nduwo ni mra wo so no chi asai be se bi se ko matene ni se wo so o mu ni uni so mu ni uni ohini bia o siro wa no mu na wo o mu ni uni enti me say se kopum so so bi maami a na so sama bi maami a me mam se kan zara me ba madam na wo de bradia na wo ko me so ma fa so ka so beti ni pagu saka asante me bu be the time from Saturday to December o beti ada o papa se sirikwe da bi di asro video na na di che me kwa mafe no kwa na me se ka magu sa se da bela be ko kwa so mani mu adwo mi fa no akose ahimfa pa na papa yakose pa do ma asante me mu adwo sei Nesenka we see abenti to kra ko bisa nse yokotachi this year they go ahead naba oluma igbo ofu eze dey na wo ye we se ka di die gwo this onu atunenu mutu aka ba me pese me hu se eya tanofo ne na wagya ma omo ana gyan na wagya ma we nye tanosem we die hunhun bia sa wo we die hunhun bia benya aduane adi hunhun bia we da fi do mami hu ni bro nya die ahun be fila che o wajim bia be ko ohini bia mani tua no wa yem letan brother wa o ti akonya nya o di aso na we say discover sabasa waton sa se ma bi nipa miensa entokwesi hu stone na wonfi wo be ko na say ayi baby affairs na me we ya dwuma mni ba ko wo hu de to no wa koto asase ma ohini na to ama obi hofra ma akwa police case ye ne kona bla asase ne zakan sa hini ni to ti sa hini nte we number 1 adas seleku bebe bia me sama sa hini na ma no ko be ko wo twinu ta December yi e bi jan kwan ablanta young boy allowance cameraman etimatiti ni na ketwan ko etua e kasa na sa ahadi ahaya kwa aketwa ndi ni mudu ahaya kwa there be say asam kana make ketwa Ghana ketwa ya say asebi sa fozu bia se bi puno Ghana sawa sika wa he wo be kana kro obi be fa ne say there be me nka obi hu ase Ghana na eye fat even kwado ya ban adwuma kra no abosu mi so etua ne ka say teacher and I say etua ne ka say akostia na bia 3000 2000 aketwa di obi enu na aketwa so no na imagine private work ya ma 100 million mat for expenses be ko soro enso momu de ba imagine say wo ye private work skabe ne wom na wotiti ne mo roma koto asase na ohini pemu etime hwenyame na ahwe ne nkonya anim ato ma obi foforo nipa ne koye afi de wo sa trete no na so you ohini so to na bia make say we bia wakogu nsa na so wakotodwa ama ne nkonya so ja to ye wa boso mbisa o adom boso amko ayi be kan no mutie
e se kwa de se kopim so de ne emfa se wiase na da ni hu obi tim be wia wa de na okobo no ba na ono asa na obe wia wa de no asa bodu ama wo asa ewu etu me no be fa ma de no ni para sa abon ho ban asa abon mi dua asa ma mi mu ma sa ewu ne be kopim so yo opim so ko ho a yo bia ni wa se wiase na sa first na se na first te ne ntisa bi ele ntina man wa ho yobi bekum ade ne odi apo bi de ne de be de wi a wo sa ekum ezi sene yana na eka no nyame kase eka no wona na be kase se de nyame eka no misi nyame kase oye nyame misi sene yana na nyame kase eka no yi nana ko afiri ho nana de na se o sa oye me nana o wo ye o nana wadi so ba hu mu de we nyame e na peso kan sa o kan nana de wa lebete no nana de ka wo de ne ko wo de ne ko achire o aside kumasefo no umum na me se e ba santimemu a oye me nana asantimo ko nyame enye se nyame kasa bagana asaba be kasa na to o bagana me ka me fem se bagana ha na ba santimemu a oye me nana plekope me ye de shi o fa no ye nyame oye me nyame wo wiase nyina okay na afedem no ya adwo wiase nyina otumfo ye nyame matia so onye nyame ade na foreign countries no ebe bebo momode se ye be otumfo na ase oye nyame so wonya bi enti se na omo so omo mpo oye nyame onu nenim de ebesi wo hu de ebesi nso nto nim de ebesi du otu na henfofo ne fo no ena onim de ahemfo ne ye enti nso no abeka enti se wo ye ohene na se wo te ho na se ye wo se de opim o ye opim nso ohu ye wo hu no na yi abo na ni ato free enti sa wo dwure yi de enema bakoso do ye se date na se so eye den ye ben enti se ni se musi asante hema yesi mampon hene yesi kwakusai o mensia kwakusai o mensia enti no wanyina na usa nde yenti me kan kam ye kase nye ni so ni fie ma abonten ba hwe na nim na wo ye yon gwana siti bia yi beye na se bro se bo so de ko pe 4750 column usa 50 obi nye 50 awusa papa na woti ya mi se no nye 50 years awusa da se bro se bo nso ko yi onye mfie sei na busa hu se otena so nso sei no akonwa na wo bedie no nya konwa ke se wo nyame ni ho a na ne nyame ni ho a o na ehwe akiri wo na se ya opim so etu kwan ya ntokwasi na ehe boko oba ya oti ho asem bi dabi ho asem bi amadi ti se ni ye po se bi opim so opim so de patame se de nyame tu kwan ya ubesi na chi ne se case ba betime bi na oda me ka ho enye ni mfie ma asem wo dabi na se enye beka se enye nipa na si ne ho hino nyame na si hine nyame na otumfo to opim so na de naba yeah so wanjina ntuma enyo na de ba wona jina tumu ni dia yo no na de naba ene mesre nyame en ahohum ni nyina so ye den eta akire mesre nyame se mesre na ni nyansa ni nim die no King Solomon onfa enye King Solomon asem se nyansa ni ye Solomon mi die sa King Solomon kwa be pese mete kwa wa ni nyansa na ewo ni mu no onfa bi nua no the new man po hena wa ba so de be ya otu kwan a na chinsei de no ekoba se me metu kwan me di mechi agyawo es papa na wa ha ase de very abai ni ase yi hu so sa de de pese mete bi se me kwa de na me yen so otinye sa mete ho a no mani agye ene na ka me kodi 2 weeks ba me di 2 months because me wo se me kwa mechi ye de ensei sa na me hwehwe ye di akoma ni nyasa ni aho de beta de chi the new man po hena wa ba no ye se ne ye kuma nyame sa na be ko de ama no ya gye na tum ye papa adi na tum ayesu adi na tum ye ni problem de ne hiam nti be sere nyame se ni se no onye no fa oduane date nim le oduane adi ye bitwa ye ho ye fia che ye ntwana omo edi fia be mu no ye ntwitwa omo ngu na asiafo bi so be fra santimemu masa akofo ni na enye because ye omo frim de watena sie ne maame ne papa ntumefo no otumi akasa tie nyame kese no eye dan ya odwura no ye bedwura no odwura no ye bedwura no emi yawo eye fi emi ya esa kasa sa bible no kra kasa akola emu anu ntia de ochen esa kam ya du na no wageni en opem so ye nyame na nyankopon aka che se du na no wageni na se wo asa ho kodi na tabde a o pa che se asa so be emi ya
Sese. Ahohoro no bedidi o. Opa ko di bie. Una me die me bi ya se minye ho. Opa woni mo no mo nko. Na be do be fa me. Na wo ko o se wo katachi wa daru na kwa fa me ko. Fa fa me. Ale no fa nko. Se wo nche. Be ho nche do mu de me nko boni. Wo ye de. Na ko boni ma. Ah di ze ba dia wonu za ahohoro na be fili. E mo mu. En kwase fo bo abu yi. E mo mu de. So won say ahohoro ne beti so mtim be ka se bedu afeni be boa no a yetimi dane nipa ne bi emponche ne nwan. Enti aya na omo wani ni bi no etimi kokoto omo no mo ba be ja omo enti sa tam ne be da no odwan no bo so ho dodododo kakra ada no aponche ho dodododo kakra enti se wanya like na se obi oni ani kokoto no be ku awoku Hey, me ni abre wo mu. Ye be di bo nya no so sa dia betuzu ye o. enti no we ne ka se wo wajimi bia no obeko Me ne me na ya adwen. oni ni ya adwen enti de na wo so ya bo na Na me de be bia du de ya ho ku se me nye ho. Na be ka se ba du bu ko se be lipa. Sa me no se kam ye ho. Me de nya aduane ni bi. Nse do mu fo mu se ka no mu ba wo. na wo ka se opin so be ka se mo asante ho hia Asante ende no ahemfufu na nya me o. Dabi wo ya asante ni Am de se be asante ni masate. wona na no otumfo en se wotena ho na so bi be kasatia wona na wona wa ma ho kwan no bi kasatia wona na nti wo twen se wona na nkeka ho asem wabla wo a woto wo no wo betinya ka ho asem No ahemfu na se nke ko na ye ya ko bi be ba na ahemfu na ye bi. nti wasema wasante hunya na sa ahemfo no se na sa ahemfu no didi peche no minyeska se na be koto se be dimska. nti no wo twen se ohene ne nsori nkoma na wo ohene no to Dabi nti so bi na wo ohene no ye se ye dishi akwa odwani mu onye dishi me yakwa wo ya asante dishi me yakwa de na che so ya me nye dishi na akwa wa hin me yakwa ohene ne me ohene ne timamuni ohene ye dishi me yakwa wona ka kire do ohene anko amenko so far so me ohene anko amenko so far so me kokko no ohene trase ubekokwa no ohene manto na me kokko asama na aka so wasante hu ni honko de sa na beka ni enyame me kokko no ohene ne mali bi pecheche de mu na me se me no abeka se masante hu nyame no ohene ne manto tu mo wasante hu de shanko a akoyane na no si na asam na wo kana obeje di say tete no mo si akona onye di hie eso de ni ti ji akyerema edu ta ma ye di eti beji akyerema ye de beji banye samli na o tata no beba wo o twen di bi se no ma eno no de santo ko de fridge mu na ntoko opem so di kam abo heso ni ma sa o twen di bi be so di ka abo ama ho ntu di jama ho ni bi mu didi de ka na de aka no watense no ntimi no papa ko didi twen ma papa didi na bi ka na mu ade papa ye papa chense kama ke be de na so da no bi twen bi didi o didi na bi ka na de ama wo so no ko no baba na to na wudi papa ko bla wo ni se mo anye ni nti na opem so ejama ahon moto wo mo nye ye nyina ya feli no kra dia ka ye nyina ya feli be me do ye sa ho na eko na bi ka ya to aso e bi anke e bi beka dwan bebrebe yare gomzugom didi papa tete no na akokoma wo ze tete no makokwa ma ye nti mo didi abia nti de na se o ntimi nkonu ntoka e bi beka e bi nka ndi say 2025 kwa de si bi o ma si ejimi kwa de abana yeso yenko na mele no kraso yentwe se omudidi ne bi ka ya ka ye dia na tese ahwefo se na ye nemo e ka ye no anase odu na muti ye no eno na me ne papa na e discuss ye no ti se wote ho na wa mo asante ho ahia wa opim so aka sase mu ye mo asante ho ahia wo mo asante ho ahia wo mo asante ho ahia wo ya tena ho ama ye na sisi de wa pa aba anase na be mabu na ba mu moyi e woni no de ma wo nyame de nyame si da ba mu na sene yeti se nyakopo na be mabu ya na ore fi bible ha ba ko fa ya ye ki e ko fa ba e ko fa ba bi se pra ofo ni hu so bo nipa unni ha de bi ko si YouTube na se ya so fo ne da na samade no ya fi so fo ko na sa de bible na e bo mu a na mo sa be ka ze nipa no so mboso so mboso enti be kan bible de ifri wona de nyen kore enti mo si nyakopo ni na be mu kura bu wo nipa ho enti se na opin so bu afu na be mabu wo nfa sa ahemfo o ye kra be se o be ye kra be sa no ka yi bible ni fe ne ko opin so asem enti sa wo be kai opin so a
wɔse ye ka ne sɛ sampa asɛm no ɔne ahemfo ne na ne betena amanhia na edi asɛm no de bae ye ka ne sɛ ofenso de bae omu nyina na tena se ne di asɛm no ba ahemfo ne bi sa afa akyire kɔ hɔ akeke kan sam enye se ohu omu enti omu na enti wonu ne ho krampo se bia meka se omu na sikadwa ne omu bedi no to onye ndo no ho onu hu dia sa ne ko no wi omu yi afi de be so onu no ho na so onu no ho a ebe ha de ye ne mota se di kuma na ma fache de ko ate mfa nko na mbekwa ba bedu ayefo ha na edi musija ojo nchrefa go for my yakam